Kafirlarga geçirim suralbaydı. Allarga hidayat suralat. Hidayatsız ötüp ketken bolsa Allah Taala'dan geçirim beyiş suralbaydı alar üçün. Bilip alayın. Surasa günökör bolat. Kişineki emes, çoğun günökör bolat. Hazret İbrahim Aleyhisselam'da da dua kılat ele. Keyin açık aykın bilingenden keyin atası iman keltirbegenden keyin Allah Taala'dan tıyığı geldi. Allah Taala'dan tıyığı geldi. Sen atana istiğfar kılbagın dedi. İstiğfar Allah Taala'dan geçirim alarsa soralbaydı alar. Tiri gözüne hidayet surası olur. Bu oğur mesele eken. Ortada aytayın. Men okup жүргөнümde Bilal degen Germaniyadan bir Nemets ata-eneleri bardığı Müslüman emes, tuğanları bir daha Müslüman emes. Özü Müslüman gelip imandı olup okudu. Boyu bir 2 metrege jakın ele. Bilal degen bala süйлөшүп kalat teknemeye kalıp. Bırak nar jagынан maşallah bular bir başkaça eli oladı eken. Tak, tuğra, bir aytkan sözdü, atkargan, bilmeyeyim kanına singip kalgan bular, ne olgan? Bizde Müslümanların ispatlar bardığı var da, ağa iman ne жетişpeyli turgan ele iman geldi, savsayın başkaça da. Bizde aytay verip, çarçay verip, kaytalay verip, tacay verip da, jo alardan da mesele. Kanday desem uşunda atkarlat da, boldu. Oң sol жоқ, кыймылдатпай аткарат да. Ошоланан мен алдым да. Сүйлөшүп турабыз, чоң устаз бар эле, ошондон сурап калды. Мен ата-энеме Алла Тааладан кечирим сурасам болобу деди. Ya Allah. Men мындай жоопту күткөн эмесмин. Жок болбойт деп койду да. Биз баарыбыз ата-энебиз үчүн дуа кылабыз го. Ya, мусулмандар, туурабы? Ya Allah, atam günösün geçir, apam günösün geçir, ayın dolu kıl. Алар канча дуа кылабыз? Алар болбойт, карачы. Биз канча бактылуубуз. Кандай болсо да алар дажечи кээ бирлер намаз окуган ата-энелери бар, намаз окубаганы бар. Макулбу? Куран окуганы бар, окубаганы бар, зикир кылганы бар, кылбаганы бар. Бирок мусулман да бул өтө чоң бакыт да. Айтты, жок деди. Анан кийин айттым, аларга хидаяттын дуасын кыл dedi. Алар мусулман эмесин dedi. Hidayаттын дуасын кыл. Түшүндүм деп коет беди, туруп кетип калды. Көзүнө жаш толуп туруп кетти да. İnsan экенбиз да. Таасирлене дегенбиз. Ал эмес, мен көзүм эме болуп кетти өзүмө. Толкунданып. Ушул бир окуя болгондо карап, мына эми мейли бул Абдулла ибн Убай ибн Салул бул мунафыктардын чоң болчу. Эми пайгамбарыбыз ушул үмүттө мүмкүн өмүрүнүн акырында иман келип калар деген үмүт менен Алла Тааладан өкүм келди. Сен аларга кечирим сурайсыңбы, сурабайсыңбы, баары бир. Мындай деди. Эгерде сен аларга 70 жолу кечирим сурасаң, ошондо да Алла Таала аларды кечирбейт деди. Айтты Алла Таала. Ин тастагфир лахум 70 марратан. Эгерде сен аларга 70 жолу кечирим сурасаң Алла Тааладан, 70 жолу сурасаң, فَلَا يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Allah Teala alardı, geçirmeydi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıyor. لَوْ أَعْلَمُ Eğer de ben bilsem ki اَنِّي اِنْ زِدْتُ عَلَى 70 غَفَرَ لَهُمْ لَزِدْتُ Eğer de 70'ten göv etsem Allah geçirgenim bilsem anda 70'ten göv etelim dedi de. 70 dep koydu o. Eğer de 70'ten göv etkanımda Allah Teala geçire turganын men bilsem, anda 70'ten көп айтат элем мен дейт. Караңыз, жүрөгүндө иманга болгон Алла Тааланын мээрими, кечиримдүүлүгү болсун деген каалоо эми канча деген көп эле. Бирок андай болгон жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям турду, кабырына турду. Анан Алла субханаху ва тааладан өкүм келди. Аят түштү. Атайы Hazreti Umarga da bu жакпай атаган болчу. Allah Teala'dan peygamberimize ayet düştü. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدْ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ
Bundan эми алардан бирөө өлсө, бирөөсүнүн жаназасына турбагын dedi Пайгамбарыбыз. Кабырын жанына туруп, жаназасына турбагын. Бул туруп калды. Өкүм келе эле. Мындан кийин эскертүү берди. Мындан кийин түбөлүккө алардын жаназасына сен турбагын, кабырына дагы турбагын. Албетте алар Алланын элчисине кафырлык кылышкан, жана алар фасык, бузуку болуп, четтен чыгып, ушундай абалда дүйнөдөн өлүшкөн dedi. Fama solla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'dahu ala munafik. Uşu ayattan keyin Peygamberimiz bir daha munafıka janazada okugan жок. Atak Peygamberimiz meyrim bolup jiberilgen ele okup koya bereyin. Mümkün Allah Taala'dan iman berilip kalar degen ümitте болгондур. Бирок Allah Taala açık bul jerde tıyı salıp koydu, eskertүүнү berdi. Ошо бойдон токтоду. Андан кийин окуган.